Bindzu ra vurimi bya matsavu na mihandzu ri kondzelerile hi nkarhi lowa COVID-19. Xiyenge xa vurimi xa ha ri ku tikeriweni. Va ka ZZ2 ku nga purasi rikulu ra matamatisi laha Afrika-Dzonga va ri minxavo ya matamatisi a yi tshamela ku ya ehenhla na le hansi nkarhi na nkarhi. Beginning of November, we were looking at about R6.58 per kilogram. It did go up in November to about R9.30. It also dropped when the production was at its peak to around R4.38 per kilo. And it's now sort of stabilized at about the R7 mark, but we're expecting prices to go up because production has come off slightly. Nhlangano wa vurimi Agri SA va vula leswaku bindzu leri nga le ku fambeni sweswi i ra tinyala na mazambala. Minxavo ya man'wana matsavu na mihandzu na yona yi tlakukile hikokwalaho ka ku ya ehenhla ka minxavo ya mafurha. There's a clear trend, upward trend, especially in terms of products such as potatoes, onions, and so forth. Basically, it boils down to supply and demand. And we also know that the increase in the diesel and petrol price will have an impact on prices going forward. Va xiyenge xa vurimi va na ntshembo wa leswaku xiyimo xa bindzu xi ta antswa eka lembe leri taku, kambe va na ku chava ka leswaku mitlhontlho yin'wana ya xiyimo xa ikhonomi yi nga ha kavanyeta bindzu ra vona.